Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silin sang puya Taxation Department in kum sang ni somni pathum chunga sarkar an sum chhun nu turbituk an khum lomna Chief Minister Puzoram thangle Taxation Minister Pulal Chamle ten an man pui Mizoram puma Electrical Safety Day man ani Prime Minister Narendra Modi chan Vein Khan FM transmitter somko pakhat a hong Defense Minister Rajnath Singh chuan Shanghai Cooperation Organization member te chu firfek te noi bokonga le an mani pui thin tu te chunga malakna thona thatak nei puya asom Taxation Department chuan kum sang ni somni pathum chunga sarkar an sum chhun lu turbituk an khum lom na polin an department auditorium minekowa in khom an bot saya Chief Minister Puzoram thangle Taxation Minister Pulal Chamle ne ten an man pui Taxation Department hi Mizoram sarkar ta na revenue chunglu tulian berani a he department hi an GST VAT le professional tax atangin chia ala khoma financial year sang ni somni pathum chunga tax revenue mu zong hi cheng viable che sang kha somni la noi somruk porokani a revised estimate a cheng viable che zakua mutura base an line target hi cheng viable che za somni la noi somruk pani an khuma state on tax revenue target cheng viable che zakua sompasari la noi somsari pakwa po cheng viable che za pani la noi somret pasari nan khumani Chief Minister Puzoram thanga chuan thoktu te thnem ngai na chunga lom thu soin midang te tan enton tlak ani ati a mason zel turina cha ani Taxation Department thoktu te bula chuan Mizoram sarkar sum din mun hriat thiam poimu ati thu soya hun pa ngai chu ni se budget system ang chuan state in masona na ulsam taka tho the ni line hripuilenga wangin budget po aloin nga avek to na state sum mu tur chu shek ani tak thu soya sum nar dang ba ka sum hu na in ngana lian ber share of tax chu atak niam tak veka wangin le chu sum hlo chu tun thlanga rulna mulet awm lo wangin hripuileng boruak aziom hnuwa po sum harsana hi alanin inzui zelani atia share of taxes ti niam awanga state mutur an hlo tak chu cheng viable cha sangthum aya atam nge rin om thua soyani pulal chamle na chuan department thoktu te theitop an sothina wangin lom thua soya chuti rol chuan contractor te GST pelo anom ti chu newspaper report mutur om te chu tanla ngai na ni atia GST in register lo soitur nom thin te chu awareness lama malak atulna tilang tu ani thua soya mipuin anmo phurna an hriat apoimo telve ani atibok Deputy Chief Minister PHA Minister ni bok puton luya chuan Vein Khan ni zung changna hmanga tuilakna tlang pui tlang moi water supply scheme cheng nuai zanga songa pakhat chenga sakchu hong tlang pui community hall honna in khoma thu soin puton luya chuan tlang pui le tlang moi khuaten tuin tur thiang him hiang nar taka an tlan thei to tur chu alom pui tak zet thu soya thala po tui har sanna an tok lo tura angai thu soi bok ani heng kho pani mi puite tanron le tho na tha mu in lom ma ti thu sein he hun hi an hne na mal som thlen tu ni sunjom zel se du thu soi boka intinin tui litar somthum pore tal an nei the vek tura ngai ani thu sein tui hi ren chem tak dai zai tak sein aman theiti hriat a tulani ati a intinin mani in chunga ngei tuian her ho theita chu alom pui tak zet ti soi bok ani tlang pui le tlang moi khuwa chom tu tur ni zung changna hmanga tuila khi jal jivan mission sangni somni pathum noya cheng noi zanga sunga pakhat cheng thoni in July ni ruk sangni somni pakhat atang khan tho tana ni a December ni somni puruk sangni somni pahni kumni chunga tho zo tro ro man chu hun bitiam ma hret December ni som puruk sangni somni phani khan tho zo ni a heng kho pani intina tui hi pipe hmanga pek vek ani a he project machine sang kha thum somsari pathum le chung ko jani somni pariat chom zo tu ra ro man ani Vein Khan Mizoram puma electrical safety day manani a Aizawl chon bong kon South Cultural Center Power and Electricity Minister Puarazilenan ahman pui Puarazilenan chon thu soin electrical safety day man ani chulo momati thu soin kum local zel tura electrical safety day maini lovin electric safety week khopui le zo kho division ranga man chunjom zel ni se ati thu soya power te lo chuan kong tam taka na tho a thailo thu soin electric department te chu midang te tana na thoktu le mal somna thlen tu ani ti in hria uluk le film khur taka na thok chunjom zel turina cha ani minister chuan film khulo wangin electric current mana wanga thianom thina hemi konga hian ur taka awareness kalpuya tul thu soya department hom chunga po himna lam injir tir thata poimo thu kalkhom te cha in mi puite an him tlan jok theinan safety rules ur taka injir tir tul thu soibok heni pol hian inalna bo saini a AT&C loss number subdivision pathum revenue target clean sang ber subdivision pathum le distributor transformer chet lemna ber subdivision pathum te hena sum file citation hanani
Champaya chuan electrical safety day hi ain period de rema manani a puke du sanga SE Champai por sarkul chuan kai hruin kolphetha him taka man theinan dan zom tu sang sang te a soi free a soi hona hun manani a Champai town area hom chunga VC le Consumers Union try to antelani Khozola po electrical safety day hi government Khozol College Multipurpose Hall Khozol Port Division Boss in manani a Khozol Joint VC Chairman Puke Vanal Semuchuan man puin electric department chumi puite ta na ma an lak na le do thei taka na an ho thinna fa komati thu soya to ho pui anin pereng thu soi bok ani longkai electric veng hola po longkai port division hoi hotin electrical safety day manani a lunglai port circular SE pulal thanga chuan electric wanga chena thleng pala om reng rengin arang theng bera thok tu te ne na shil shir thin chu himna tan thil tangkai ni thu kal khom te acha voina electrical safety day manna hian department ho tu te chuam mi puita hriat du PNE kal phung le zona an ne te changin hunan mang ani siha a electrical safety day hi MADC forest hall a hlotling taka manani a puke chuabe EMLAD chuna man puya he huna hian pubil changlen SDO chuan electric chungchang a thok tu le mi puita himna tur kong sang sang te a hril ani Voin Khan Social Welfare Minister Pulren Oma chuan Mizoram Upapol General Assembly Voice Assembly pariat na Vana Pahol Aizawl ne man pui Minister chuan MUP member te chungai to na mang thiam tak le hriatna zau tak an awangin tunlai boina tam tak zu AIDS le meiche de chunga leilen na sang sang chungchang ngai to na senga mani chung kwa thaw mala turin nge na old age pension chungchang po sen October sangni somni pani atangin March sangni somni pathum chu dil me kani a lak thoi the ani abe sei thu soi ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Prime Minister Narendra Modi chuan Voin Khan ramchu radio ti changklina turin FM transmitter somko pakhata hong thu soim Prime Minister Narendra Modi chuan sarkar mi puiban phak tura khol chang kang te siam turin the to pachuati soim khola tui tu point heng khol thiamna the an man tang kai ngai ti a khol thiamna wanga masona tam tak lo thleng hian radio po nina thar nena for sanga Digital India malang na zara radio po internet call tlengin min an nga thei ta ati a FM kal tanga thu pon chu de chu apoimo hleti soin ahun taka mi puita na thret tur poimo Chanchinthar te khochin te me self help group hotlina tele thil poimo dangte ponjar konga heng FM transmitter ti an poimo ani ati Prime Minister Modi chon FM radio le DTH te chon Digital India mabak lo tur tan kong zau tak asil sakati a DTH service ata hian le khazir du tan man tang kai tur tam tak oma man tlom zo ka mobile data man te siamani wangin adar zau ani ati bok Prime Minister John All India Radio Man Ki Baat program voice ana chu reilo tia anele don ti soin mi puitat ne na inzomna thuk tak an nei chu radio kaltlang ni lo se a thelo tur thua soya mi pui tam theng ber thleng phaturin Man Ki Baat chon radio thil ti theina ati pungani ati bok Union Information and Broadcasting Minister Anurag Singh Thakur point thu soin FM transmitter somko pakhat hon thar te chuan thu the dar konga nasatakin na puido na ti a in filmna lamte in tilhimna le lo nei lama te mi puida ta na tangkai don ani ati a pu thakura chon Man Ki Baat chuan radio larna abel chhana sa hle ani ati bok voina FM transmitter somko pakhat honna hian Union Minister of State for Information and Broadcasting Dr. L. Murugan Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde Union Minister Piyush Goyal Secretary of Information and Broadcasting Apurva Chandra le sarkar mi poimo thanem tak antel ani kan correspondent Saidanin FM transmitter somko pakhat te hi video conferencing call tanga honani a Ramchung State the Union Territory Sompure Chunga District Somret Palia te honani a Aspirational District le Ramre nai khuwa te ngai poimo anni tuntruma FM transmitter hon tharna te hi Bihar Jharkhand Odisha West Bengal Assam Meghalaya Nagaland Haryana Rajasthan Uttar Pradesh Kerala Chhattisgarh Gujarat Madhya Pradesh Maharashtra le Ladakh te ani a All India Radio FM service tilen turhian amma FM transmitter thlen phalo na mi pui viable thani chuang te atuam bel dona square kilometer sing thum le sanga chungin ahmun tuam chhui azau pha don bok ani Defense Minister Rajnath Singh chuan Shanghai Cooperation Organization SCO member te chu firfek te noi bo konga le an mani pui thin tu te chunga malak na thona thatak nei puya asom SCO Defense Minister mu khom voina New Delhi ne he thui sain pusinga chuan firfek a chen le an mani lo pui thin chu mi hring telaka poi khoina ani thu soin hetiang kara chuan remna om thelo vati a ebaka hen thalai te ru firfek a chen lama hruai peng ani mek chu
ngai tha chian ni lo ti soin khovel him atana hlo omle mi pui mi mir ma sona dal tu ani atibok vanin mu comment SEO member te chuan an huam chung ven himna turte ramna le mon na om thaina tur le house na turin indiam an ziak ani Chanchinthar serti tomna na tlang pui taxation department in kum sang ni somni pani somni thum chunga sarkar an sum chunu tur bituk an khum lomna chief minister puzaram thangre taxation minister pulal chamlen ten an man pui Mizoram puma electrical safety day manani prime minister Narendra Modi chon vein khan FM transmitter somko bakhata hong defense minister Rajnath Singh chuan Shanghai Cooperation Organization member te chu firfiekte noibo ko ngale an mani pui thin tu te chunga malangna thohona thatak nei puya asom chute zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani